Phainai 27-28 February Shalmaru plenary session rogai Kraksalo YTF ni Twidulmung bai lefunga 26 Bir Sondro Kolsi Gulagati Kanchanpur tei Gondati Shawa mega bike rally Khlaijakha Manjaka Tripura mothane ojamarok no khoboi YTF ni adongrok Ashalni bike rally lefunga thungnoklani Chini chingi abicharan ringnok bisnango thangai mathakjakha Ashalo lokorongni bangmari pelaina mokolok Khlaijakha Ashalni pandao manjaka EM Ronel Deporma YTF ni Azofang Prashanto Deporma te lefunga block president Dipok Deporma akosong abni agolo Ashalni tangbatangna rigai kok shawi khnaroka EM Ronel Deporma 25 तारिख 14 बुजों और वाकिन बने लेफो ग्राउंड निसिमी संजे 14 बुजों और जे इलाका तमनी 14 जाना सिनी सिक्लारो YTF नि वाइज बाइक रैली खाइजंगी दङ ताइ जों बुजों और वाकिन और सिनी ऑल ट्रिपुराव न जत आमसे न जत एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी न YTF ट्रिपुरा फेडरेशन नि और बाइक रैली खाइजंगी दङ ini obai grade was ini YTF president of the sini block president of the mandal packet district secretary of joto YTF na ado mandal packet omno sini thanchani han akina singuba garon lobri tonai siklaro kawo thanchako ebong boskan salabo o sini lorayo sinman de sote manon je lorayo singuba garon lobri thandi tonai o message no loyo ino bike Borang sini saya nggak pusing cara pajang ini sini lepas am sini lepas ground sini yang sini mandek konsisten sini aktif di situ segmen arsino saud arsino yang mun sate lepas ni andro je 10 ta bisi orobo thangnai tai je simna konsisten sini 3 ta bisi pokjago orobo sing bike lekhe mane rally pokjago ni ini jele lekha jani tamu message tongnai lokorang ma baba hai message lai omno message sing purono sing thancha kai singuba no lohiri tongnai sing plan han singuba no ri tongnai ebong simman display sing bol sa tini o bike rally wo koise dono borong ma sini oro pricing issue hisabo 600 kai Ashalo Harendra Riang ni Twidulmung bai hainu hai Santri Bazar Khlaijakha ni Shimi releasing bai khora SSB campus sango thangai mathakjakha aba hakino Ashalo Khlaijakha ni tangbatangna regai sajakha koklam Phainai sini media friends rokno tini jong Bichandra Kolsi je DC constituency wise tini ni bike rally o phai manjak phaijak tini South Zone joint chairman tini Baramganang Harendra Riang tong tei phai manjak phaijak tini Bichandra Kolsi ni block president ni thaimo teibo tini Bichandra Kolsi area te South district ni sini joto YTF ni Tripura motha ni sini joto phai manjak phainai leader rokna belai khena hambai tini jong sara Tripura rajyo sini joto constituency o jong YTF ni bisingte khlaiai jong tini bike rally khlai tong tani bagai bike rally ma khlai henalai sini boskang jorao sini je Tripura accord অর্থাৎ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট বাই যে ত্রিপুরা একর্ড সাইনং মানে ও সাইন ও যে ত্রিপুরা একর্ড ন ডাকতি যাতে ইমপ্লিমেন্ট খালাইনানি অংথং যে তানা ইন্ডিয়ানি যে পার্লামেন্ট ও পার্লামেন্ট তিসাওই বিল পাস খালাयो অবনো যাতে ডাকতি ইমপ্লিমেন্ট খালাইনানি অংথং অবনো তৈনো চিনি ই বাইক রেলি এবং বসকাং জোরাও যাতে চিনি ত্রিপুরা সারংনি যে তামানে মানথাই ও মানথাই যে চিনি ত্রিপুরা একর্ডनि बिसिंते अब डाक्ति न खलाइजाथों होननाय जों दाबि मा खालायो এবং বসকাং জোরা চিনি YTF नि बिसिंते 27 and 28 February 2025 চিনি ফার্স্ট প্লেনারি সেশন ওয়ান থাইতো চিনি আগরতলা रविन्द्र भवन ओ जागाबो चिनि YTF नि बिसिंते खलायो जों गोबां माबरक प्राय 2000 चिनि YTF रा गेदारिं अंनाय एवं फार्स्ट प्लेनारी सेशनावबो जों ओ बननो जों तिसानाय जे चिनि जे Tripura एकर्ड अर्थात Tripura
sarongni je manthai Tripura sarongni je dabi abono dakti no implement khlainani thang hni jeng dabi khlainai oi tinini sini je bike rally aba success ongjak bike rally kobangma sini prai bike rally manjakjak jotto bike phai manjak phainai jeng hambai ma yaparo chini tamanai south district chini block committee ni oi te south district ni oi jeng jotto hambai yaparo ebong phai manjak phainai chini jotto warriors rong no jeng hambai yaparo boskhang jorao chini south district no ebong chini je Bichandra Kolsi ADC tamane ADC constituency no jeng teibo karak khlai jeng bobagrani loger nai hne jeng khasong laija ebong bobagrani loger chini je Tripura sarokni je dabi Tripura sarokni je manthai as obao jeng yak baksa kha baksa jeng thancha khlai lorai khlainai hne jeng jotto pal baksa khlai himlai tongnai hambai Abno karibo ashala Golagati o Khlaijakha rally ashala kokthumni bisingti Dalbidal koklam sawi khanaroka YTF ni adong rok YTF পুরা 19 আমতলি গোলাঘাটি বাইক র্যালি চলতে মানে হতে যাচ্ছে এবং আমাদের YTF প্লেনারি সেকশন 27 এবং 28 তারিখে আগরতলাতে রবীন্দ্র ভবনে ওই কারণে ওই উদ্যোগে আমরা আজকে প্রচার করতে বাইরে হয়েছি কোথায় মানে কোথা থেকে শুরু হয়েছে এবং কোন কোন এরিয়া মানে ঘোরা হবে আজকে চিকেন ছড়া বেশি থেকে শুরু করে তাটিয়া ছড়া দৈরাপাড়া এরকম ভাবে পুরো অ্যাসেম্বলি শেষ করে লাস্টে সমাপ্তি আমাদের হেরমা মাঠে কতজন বাইকার মানে যুবকদের নিয়ে আমাদের এখানে এখন আপাতত 1000-এর বেশি আছে আপনি সংগঠনের কোন পদে আছেন আমি শিবাগুলি ডিস্ট্রিক্ট YTF প্রেসিডেন্ট আপনার নামটা বাবলু দেব Juda hangkoni haikino ashala MLA Philip Kumar Yang Twidulmung bike rally Khlaijakha ashalni rally wo lokoroni bangmari belaini mokla khlai thotok Uilano jotono phoi kaham media takurono aker YTF warrior no jotono khapakha samoya payu ake media nai tune machin taku rono joto khak samoya payu tini chongro YTF ni ungye tuithemo bai tini chong bike rally khenai bo bike rally chini bubagrani dage mobile chong sudu tini ro ya Tripura ma nango chong bike rally kheto rowo chini bike rally ni dingo chong sanchumo ke chini takurono bubagra Tripura sa ekor chini greater Tripura bo habala to aro wo chong joto chini YTF warrior bubagran loge tongo ke hapo chong khabaya te aboni loge wono Buskango satai so chini YTF ni plenary session unai ke aro joto YTF warriors ro participate kene aro 1000 hisabo chung gathering khenai Kanchanpuni po chung thanai tini boreli YTF ni ungye north ni ni Damsora Khedasora Nogang Kanchanpur akheni ni Bandarima jora chung reli khetu bono chung boreli dio chung chumo sanchumo ke chin takuro no Chini jora chung me nama chini je Dalbidal chung abono chung government thingyo chung brano pressure nai chini je Tripura sa ekor ake chini greater Tripura land no daiti man bo ye chini do pachin Tripura sa ni hampandan bo ye ke budinyo no chung je chini buskango ADC election nu yang to mono po chung abono po chung state government po chung pressure nai ke budinyo no chung chini YTF ni uye chung buding ke habala to ake bom mahachu ya bus kango po te haba klauma to te bangma chung buding ke program khenai chini kongbarani je mai marma odikar no abon boye chung fight khenman boye habala to chini bubagran tuithemo bai acha ke bo buktin chinang start khenai je rally bo chini rowa Odisha bajan chiyo chung BBC jara chung matang thaunai ke aro burigat amakati tuisaman chiyo aron chiyo nini Bandarima mane khasnam parawo jora chung thaunai inke ajang nini Damsora oke bu khedan ching Damsora chiyo nogang buding ke chung habala lai acha ke boro mai chin finalist post ko rowa phaima siphenai aini yagra tone YTF ni president bo dosda nini Kanchanpur block ni president abon loge wo chini mata district ni vice president to Firoz abon loge tongo aini Dangsumpal block committee kejang debrao ko aini block committee tongso ke budi khana rowa bangma chini tuithenai rao chini program rao bangma to YTF ni ungye block committee ni ungye joto no brang mai siphe
Asholo 27-28 February Shalmarewo plenary session rege suda Thaibai Baksha Geno Konda Tishawo Khlaijakha bike rally Manjaka Amsene Kamang Koklo Khorang Wilano Sanam Sanai bike je rally jeng motor stand tasa motor stand ambasa to kono to sharu Konganogor Moniloge Raime Valley ATC constituency block committee एक दूसरा ब्लॉक कमिटी बाय दिल्ली बाइक रैली मोटर स्टैंड जोरा संस्था खाए बाजार या जेल रोड मोनी पाए गास बागान नारायणपुर उधर के तो सिंगा आबार और खाए बात क्या बाइक रैली तिनी गंगनगर ने चिनी ब्लॉक प्रेसिडेंट तो YTF प्राइमरी ब्लॉक प्रेसिडेंट खतरोजो एरिया महाइनो YTF नि तो आरो यूथ लीडर्स जॉइंट चेयरमैन को चिन लोग गंगानगर नि जॉइंट चेयरमैन जोनाल जॉइंट चेयरमैन नकल जरिया थानाय 2021 बो इलेक्शन बातै जाव बाइक रैली तिनी बसे काका नक तो वीडियो रिकॉर्ड खैजाक नक साइमानानि को ओंखाय अमाहायनो जे फाइनाय 27 तारिख 28 तारिख YTF नि प्लेनारि सेशन स्टेट लेवल रविंद्र भवन होनाय अबनो जों बसकांगो लारविनो जोंनि जे प्रसाद YTF नि माहायनो अरायमा बिलि एलाका सिमिया गंगानगर सिमिया माहायनो जोंनि जत ब्लॉक लेवल ब्लॉक कमिटी बाइक रैली उनका ब्लॉक कमिटी बाय तिनी जे बाइक रैली अरनो मुगजाखा जोंनि आमसायनि YTF नि जे लिडारस दंनाय फाय कासो पाइखा अमाहायनो लामा हाकजालु नि तो सफलिया जों जे मेन एरिया बाजार एरिया दंनाय जोंनि एलाका तो आमसाय एमने बाइक नि असे बांगिया बाइक बांगिया जे मानमानि बिसिंतै सफाइखा हाय YTF जे लगे दंनाय बाइक अपने लगे जरा कम सिनियर्स दङ बाइक नफां बको बाइक रखातिनि बंगबां खाबाय खबाय हामबाय आपला मुसुबो बंगबां हामबाय आपला अमायनो YTF नि अमिबो गंगानगर ब्लॉक रायमाबिलि ब्लॉक नि अमै तिनि जे बाइक होका जनो ओरेरि प्रोग्राम न सक्सेस खनेन बाय जे सुबाखा अक्सनो सपोर्ट खमेनि बाय बंगनो हामबाय असनो सानाय Bureau Report Chini Khorang